Bore da I chi gyd a chroeso i'r oedfa foreol ar fore hyfryd o Wanwyn neu o Haf yn dyfe. Hyfryd I weld chi. Lovely to see you all on this lovely, beautiful morning. And we'll start with our opening hymn 113, Cant 13. Diw abra molwch ef, yr holl y lluog ddiw, yr hen ddihennydd, brenin nef, diw cariad yw. I'r ior anfeidrol fod boed mawl y nef a'r llawr, ymgrymu wnaf a'r hof y clod i'r enw mawr. Cant 13. Wedi cael gwared ar cobwebs mewn y gwaith. Da iawn. Dau ddarlleniad I chi y bore yma, un o'r Testament Newydd o'r Hebreaid ac yna ychydig o adnodau yn unig o lyfr y Dearhebion. So two readings, one from Hebrews chapter 12, Hebrews chapter 12, and that's on page 249 in the Welsh. I didn't check whether that was in the English. Hebrews chapter 12. That's on page 1235 in the English.
And I'm starting to read at verse 14 of the 12th chapter of Hebrews. Rybydd rhag gwrthod gras Duw. Ceisiwch heddwch a phawb. Ar bywyd sanctaidd hwnnw, nad oes modd i neb weld yr arglwydd hebddo. Cymerwch ofal na chaiff neb syrthio nôl oddi wrth ras Duw, rag i ryw reiddyn chwerw dyfu i'ch blino, ac i lawer gael ei llygru ganddo. Na foed yn eich plith unrhyw un sy'n anfoesol neu'n halogedig fel esau, a werthodd ei freintiau fel y tifedd am bryd o fwyd. Oherwydd fe wyddoch iddo ef pan ddymunodd wedi hynny etifeddu'r fendith gael ei wrthod, oherwydd ni chafodd gyfle i edifarhau, iddo grefu am hynny a dagrau. Oherwydd nid ydy chwi wedi dod at ddim y gellir ei gyffwrdd, at dan sydd yn llosgi, at gaddug a thywyllwch a themystl, at floedd utgorn, a llef yn rhoi gorchymyn nes i rai ei clywodd ymbil am i'r llefaru beidio am na allent oddef y gorchymyn. Os bydd anifael hyd yn oed yn cyffwrdd ar mynydd, rhaid ei lybuddio. A chan mor ofnadwy oedd yr olygfa, dywedodd Moses a mae arnaf arswyd a chryndod. Ond at fynydd Sion yr ydych chwi wedi dod, ac i ddinas y Duw byw, a Jerusalem nefol, ac at fyrddionau o angylion yn cadw gwyl, a chynulleidfa y rai cyntaf anedig sydd â'i henwau'n ysgrifenedig yn y nefoedd, ac at Dduw, barnwr pawb, ac at ysbrydoedd y rhai cyfiawn sydd wedi ei perffeithio, ac at Iesu, cyfryngwr y cyfamod newydd, ac at waed y taenelli sydd yn llefaru'n gryfach na gwaed Abel. Gwyliwch beidio a gwrthod yr hwn sydd yn llefaru, oherwydd os na ddihangodd y rai a wrthododd yr hwn oedd yn ei rybuddio ar y ddeiar, mwy o lawer ni bydd dianc i ni os byddwn yn troi oddi wrth yr hwn sy'n ein rybuddio o'r nefoedd. Siglodd ei lais y ddeiar y pryd hwnnw, ond yn awr y mae wedi addo unwaith eto yr wyf fi am ysgwyd, nid yn unig y ddeiar ond y nefoedd hefyd. Ond y mae'r geiriau unwaith eto yn dynodi bod y pethau a siglir, fel pethau wedi eu creu, i gael ei symud mwyn i'r pethau na siglir aros. Felly, gan ein bod yn derbyn teyrnas ddi-sigl, gnewch i ni fod yn ddiolchgar, gadewch i ni fod yn ddiolchgar, a thrwy hynny wasanaethu Duw wrth ei fodd, a pharch ac ofn diwiol, oherwydd yn wir, tân yn ysu yw ein Duw ni. Dyna'r darlleniad o'r Hebreaid, and then a few selected verses from the 11th chapter of Proverbs, a book full of good counsel, always Proverbs. And these are lovely words. Whoever brings blessing will be enriched, and the one who waters will himself be watered. The people curse him who holds back grain, but a blessing is on the head of him who sells it. Whoever diligently seeks good seeks favor, but evil comes to him who searches for it. Whoever trusts in his riches will fall, but the righteous will flourish like a green leaf. Ychwanegau Duw I fendith at y darllen a'r gwrando hefyd o'i air. Felly, fe unwn ni I ganu unwaith eto yr ail emyn 686. 686. 686. Geiriau cyfarwydd David Charles o Gyfyrddin, o Iesu mawr, ro danian bir I eiddil gwan mewn anial dir, yw nerthu drwy'r holl rwystrau sy ar ddyrus daeth i'r ganan fri. Mi lyna'n dawel wrth y draed, mi ganaf am rinweddau'r gwaed.
Mi garia'r groes, mi nofia'r don, ond cael dy anian dan fy mron. 686. Coil danian gan fy mron. Felly, cyfle i ni nawr yn ôl ein harfer i ddod ger bron Duw mewn gweddi. Let us turn now to God in prayer, cydweddiw. Addolwn Dduw ein harglwydd mawr mewn parch a chariad yma nawr. Y tri yn un ar un yn dri yw'r arglwydd a ddolwn ni. A dyna wnawn ni yn awr o arglwydd wrth droi at y ti unwaith eto yn awr y bore yma mewn gweddi. Diolchwn i ti o'r newydd am dallu creadigol i ni'n mwynhau bore hyfryd braf o haf bron y bore yma. Ac i ni'n diolch i ti am ein cynnal yn cadw ni yn dy nerth a thrwyd a air di. Ond maddau ni o arglwydd am gam ddefnyddio y cread a'r holl ddoniau a ddaioni a roddais di ni. I ni'n bobl aniolchgar iawn a mynnu ein ffordd ni ein hunain yn aml yn hytrach na dilyn dy ffyrdd a thewyllus di ar ein cyfer ni. Dear Lord, you came into our world in a very special way in and through your Son, Jesus Christ. And you came to help us and to heal and to save. And we pray especially this morning for all those in need and in suffering. We pray particularly for the sick and the ill, some of our fellow members here at Eglwys Gymraeg Canol Llundain who would have been with us this morning. We think of Owen, who has been in hospital over these last few days, and others as well with their ongoing treatment. Think of those. We think of the poor and hungry in society, those who feel unloved, without any company, the lonely, those who are bereaved. Be with them. Diolchwn i ti felly yn bennaf am dy rodd o Iesu. Iesu sydd wedi dod i'n cynnal yn cadw ni ar hyd daeth bywyd.
There is so much need around us in our world, in our society here, in this particular city of London, but in our world in general. So many people are crying out in so many ways for help and comfort. And show us now, O Lord, where we can help, where we can respond. Help us to reach out to others in need, in the name of Christ, offering something of ourselves to others, however small and insignificant that may be. I ni'n cyffesu ger dyfron yn awr i ni ddibrisio dy gariad a thras ath concern ti ag atom ni. Ac ein bod weithiau yn dangos cyn lleied o'r cariad hwnnw at bobl eraill. Maddau ni nawr o arglwydd am geisio byw ein bywydau bydd ni ein hunain yn aml. Gad i ni feddwl am eraill. Cynorthwya ni nawr i fyw fel plant i ti, fel disgyblion da i Iesu Grist. Sancteiddia ni ym mhob nwyd ac ym mhob chwant. Gan ein tywys ni i bob gweithgaredd da mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Be with us now in our worship this morning. May we feel your presence and the presence of the Holy Spirit moving amongst us. May we feel that Spirit as a real and living thing, moving amongst us, and that in order for us to worship you as we should, in spirit and in truth. Ysbryd a gwirionedd, tyred, and y nerthol ddwyfol ddawn. Mwydar ddeiar sych a chaled, a byw ha yr egin grawn. Ro i seion eto wanwyn siriol iawn. Gwrando ar ein gweddiau nawr, ein gweddiau cyhoeddus fel hyn ynghyd â deisyfiadau cudd ein calonau ni. A rhagora ar ein deisyfiadau ni hefyd. A mae'n bod yn gofyn y cyfan oll yn a thrwy enw ein harglwydd a'n gwaredwr, Iesu Grist. Amen. Ein tad ar hwn o eton a nefoedd, sang toedd i'r enw, deled a dair nas, gwneler da
Wel, croeso cynnes iawn I bawb i'n hoedfa y bore yma. Very warm welcome to everyone to our service this morning. A croeso hefyd I bawb sy'n ymuno ni o bell ag agos ar y we. A ni'n diolchgar iawn yn gweinidog am ei arweiniad ac I Paul am ei gyfeiliant wrth yr organ. Bydd cylch trafod Beibledd am hanner awr wedi 4 ac oedfa hwyrol am 6 heno. Di Sul nesaf, Mae'r 2020 am 11, byddwn nhw'n cynnal ein hoedfa cymorth Cristnogol flynyddol. Pryd bydd y parchedig Mohammed Egdaterian sy'n gweithio i'r Elusen yn arwen. A bydd Rob gyda ni hefyd I wynyddu'r cymun ac I groesawu aelod newydd arall, sef Owen Thomas ato. So in the Christian Aid morning communion service next week, Reverend Mohammed Egdaterian will be our guest preacher, and our minister will also be welcoming a new member, which is encouraging news. And we'll also be making our annual special collection for Christian Aid. So it would be especially helpful if we remember to bring some cash to place in the Christian Aid envelopes, please. Am hanner awr 5, nos Sul nesa, bydd cymanfa ganu'r Presbyteriad yng Nghapel Seion, Ealing Green. Felly ni fydd oedfa hwyrol yma. There'll be no evening service here next Sunday, as the Presbyterians' cymanfa ganu is at 5:30 in Seion, Ealing Green. Dydd Mercher, canol ddydd, bydd oedfa anffurfiol yn y neuadd Islaw gyda the a chyfle am sgwrs I ddilyn. Yr wythnos hon, ar ôl yr oedfa, bydd datganiad organ am 5 munud wedi 1 gyda Tim Stewart, organydd St Mary the Virgin, Wyddgrug, perfformio. So the next Wyn Lang Memorial Organ Recital will be this Wednesday at 1:05 with Tim Stewart from Mould performing. On May the 28th, in 2 weeks' time, at 6 o'clock, the evening service, churches together in Westminster will hold their Pentecost service here, and Rob will be in the pulpit. Now, we're expecting about 150 churches to be represented, so a large congregation is expected, including, hopefully, as many of us as possible, too. I know that we'll want to show our support. Ar ôl yr oedfa, byddwn ni'n cynnig te a bisgedi i'r gynulleidfa yn y neuadd. Felly, os gallwch chi helpu gyda hyn, a newch chi gael gair gyda Marian, os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr. Dydd Sadwrn nesaf, am 3:00, cynhelir partir Dylanorys Ddwl yng Nghapel Clapham. The Mad Hospice Tea Party next Saturday at 3:00 in Clapham Welsh Chapel. Cyfle hyfryd I wrando ar Manon yn perfformio ar y delyn tra'n mwynhau te a danteithion. Tocynnau ar werth wrth y drws. Cofiwch ddod lawr i'r neuadd I gael te a sgwrs ar ôl yr oedfa. Ac yn awr fe ddawn nhw amgylch I dderbyn eich rhoddion. Diolch yn fawr.
roddion addagwn i ti arglwyddiwr, a diolch am dderbyn yn gosfonodd y stor, yn llawen a gnawn a'n haddi'n edangyd, i ddwy'n a'n tystiolaeth i ti anabyd. Wel, os allai danlinellu beth soniodd Ann yn y coeddiadau am y ddau ddydd Sul nesaf, mae yna oedfa yn arbennig gyda ni. Mae pob oedfa yn arbennig wrth reswm, ond mae ambell i oedfa yn fwy special na'i gilydd. And next Sunday morning, as Ann mentioned, we'll have our annual Christian Aid, and lovely to welcome another new member, the fourth in two months. So going in the right direction. And then on the 28th, as I say, in the evening, the evenings are getting lighter. If it is possible for you perhaps to venture out in the evening, if you have to choose, perhaps come in the evening instead of the morning that day. But please, I hope we'll have somebody here in the morning, but don't all just come in the evening. Ond bydd croeso mawr a bydd Dafydd hefyd yn canu unawd. We'll have the pleasure of hearing David singing a solo. So if you do go to sleep in the sermon, you can enjoy David singing his solo hefyd. Felly, dewch yn lli os gwelwch yn dda, os ych chi ar gael ar gyfer yr oedfaon arbennig yma. Ac hefyd, wrth gwrs, y parti pnawn dydd Sadwrn nesaf. Felly, gyda'r ychydig na o danlinellu, fe unwn ni i ganu ein hymyn nesaf, sef 221, 221. Again, a familiar translation by Ian Gwyllt of the lovely words, I need thee every hour. And efe mae deisiau di bob awr fy arglwydd yw, daw hedd oedd dyner lais o nefol rhyw. Mae deisiau bob awr mae arnaf deisiau. Bendithia fi fy ngheidwad, bendithia nawr. 221.
Nes I ddarllen ychydig o adnodau o lyfr y Deiarhebion ar ddechrau'r oedfa o'r unfed benod ar 10. A dyma'r geiriau. Diwellir yr un a ddiwalla eraill. Neu yn Bible.net, y rai sy'n rhoi dŵr I eraill yn cael ei diwallu hefyd. One translation of these words in English, I like this translation, help others and you will be helped yourself. And the English Standard Version that I read from, the one who waters will himself be watered. Now, I'm sure we'd all agree that doing good to others, we do good to ourselves as well. Not in a sort of self-righteous way, but we feel that we've done our duty and we surely feel better for it. John Donne famously penned those words, no man is an island, back in the 1600s. And it's true that if we isolate ourselves, don't we? We're much the poorer as a result of being an island. Mae byd natur, wrth gwrs, yn dilyn reolau a strwythurau pendant iawn, lle mae popeth yn cyd dibynnu ar ei gilydd, ond yw e? Mae cydweithio yn hanfodol ym myd natur, ac mae holl adrannau'r bydysawd fel petai wedi cael ei clymu wrth ei gilydd mewn un cadwyn anweledig. And just as the world of nature is dependent on some kind of mutual interaction, isn't it, between all these constituent parts. It's just as if God has ordained that selfishness, really, selfishness and living totally and entirely for oneself is contrary to his will in the world. On the other hand, then, of course, living for others and ministering to the needs of others, not that we forget about ourselves. Of course, if you forget totally about yourself, you're not able to minister to others, are you? You've got to look after number one sometimes, and it's got to be done. And in ministering to the needs of others, it's obeying his will and plan for the world. A'r ffordd fwyaf sicr am hwn I ddiogelu hapusrwydd a bodlondeb I ni mewn bywyd yw I geisio lles pobl eraill. Os yw bobl eraill yn hapus, mi fyddwch chi'n hapus. Meddyliwch am yr hen analogy na o'r afon yn llifo tua'r môr, ynddo fe. A'r môr yn ei dro wedyn ni yn cynhyrchu cymylau, ynddo fe, dŵr yn cynhyrchu cymylau, a rhaini'n dychwelyd eto fel glaw yn ôl i'r môr, mae gyd yn un gadwyn, ynddo fe, barhaus. And I'm sure you're all familiar with the old reference and analogy made with the differences between the Sea of Galilee on one hand and the Dead Sea on the other. Yeah, whereas the Sea of Galilee has tributaries flowing in and out of it. It also gives out water. It's a constant cycle of renewing energy, a living, vibrant entity. And the Dead Sea, on the other hand, of course, it gives nothing, does it? And by its name and its nature, it's unable to sustain life, only receiving and never giving. Now, that's a sure recipe for disaster in both the natural world and in our spiritual world as well. Gawn ni ddysgu felly yn syth o fyd natur. Mwyn derbyn, mae'n rhaid roi, yn dos. Give, said the little stream. Chi'n cofio'r un gan? Mwyn cynyddu, mae'n rhaid gwasgaru. Mwyn I ni fod yn hapus, mae'n rhaid I ni sicrhau hapusrwydd bobl eraill. Speculate to accumulate. That's a big, two words in business. Yeah, un o'r dywediadau mawr ym myd busnes. Ond gallwn ni ddefnyddio'r un agwedd a'n meddylfryd yn ein bywydau ysbrydol hefyd. Mwyn I ni fod yn fyrlymus ac yn fyw yn ysbrydol, mae'n rhaid I ni wneud aioni a cheisio lles bobl eraill.
Yeah, the text, the one who waters will himself be watered. It suggests a number of things to me, but firstly, I'd say it's something personal, something very personal to you, yourself. Mae pob yr un ohonom ni'n wahanol, yndyn ni? Fe sonies i am hyn no Sul ddiwetha yn y bregaeth, fel torth o fara. I mentioned last Sunday night about we're all different, the different things in a loaf of bread. And then the loaf of bread comes out as one unity. Mae rhai yn cael ei galw i fod yn arweinyddion mawr yn yr eglwys, fyd eang. I ni'n meddwl am bobl fel Luther a Calvin a John Wesley a John Miles a John Penry a Daniel Rowland a'i tebyg. Di ar mi, mae pob yr un ohonom ni siwr o fod yn teimlo yn anigonol iawn i gymaru a bobl mawr fel na. But you know, after this great work has been done by these great men, it's as if the forests are cleared and the fields are prepared and ploughed, as it were. And then comes the time for the sowing and the planting and the watering. And we can all do that. We can all be part of the watering. That's the work for all sorts of people. The one who waters will himself and herself be watered. Ac os mae'r gwaith hwn yn addas i bawb, i ni gyd yn gallu gwneud e. Mae'r addewid y geir yn y geiriau, mae geiriau'r testun o fewn ein cyrraedd ni gyd. Y rai sy'n rhoi dŵr i'r eraill yn cael ei diwallu hefyd. Now, all plants need watering if we continue with this analogy of us personally as being God's plants, as it were. And you know, there are no natural springs or brooks at our feet, at our roots as we grow spiritually. We need His Word and His Spirit to constantly nourish us in our growth as plants, to grow and to flower, keeping on the analogy. Yeah. Mae rai, cofiwch mae rai mewn bywyd angen mwy o ddŵr na'i gilydd. Ydyn nhw? Dwi'n dweud yn aml o'r pwlpit mae dwi ddim yn arddwr. Dwi ddim yn arddwr o gwbl. Ond dwi'n sylweddoli bod rai planhigion yn gallu ffynnu heb lawer o ddŵr o gwbl. A cactus, ynddo fe? Dim angen lot o ddŵr, dim angen lot o ofal. Tas o'n i'n llanw'r tŷ a cactuses, bydden nhw'n iawn. Dim angen gofalu amdanyn nhw. And the position of certain plants can also affect its health and well-being. Some need direct sunlight. You buy some, they say, keep away from direct sunlight. Some people, as plants, are situated where they receive constant sunshine and warmth, close to the throne of grace, faithful in chapel, regular attendees. They can't help but grow in the greenhouse of faith, as it were. Mae yna rai eraill ar y llaw arall sydd ymhell fel petai o belydrau a chusol yr haul ac yn byw mewn amgylchiadau a sefyllfaoedd lle mae angen dylanwad ac effaith gras ar eu bywydau nhw yn gyson. There are some, as I mentioned in the prayer this morning, that we should be particularly aware and mindful of them. The sick, the bereaved, the lonely, the young, the old, the infirm, the persecuted. These should be watered by us. We can do our little part in watering them. Odych chi eriod wedi cael y profiad nawr i weld blanhigyn sydd i bob golwg allanol wedi marw. Mae wedi gwywo. Sy'n gobeith. Ond wedyn ni'n rhyfedd iawn chi'n rhoi bach o ddŵr iddo fe, a mae fel sa fe'n ail fywio cai. Mae'n cael rhyw ail fywyd unwaith eto, ac yn ffrwythloni o fewn cwbl o ddiwrnodau. And you know, we all have this ability to water. It doesn't have to be, I often say in sermons, it doesn't have to be a massive gesture. It might well be just a little word of encouragement or comfort. It might be a small deed of kindness, the briefest of phone calls to say, I can't speak long, but just thinking of you, there we are.
the shortest of little notes on a card. The one who waters will himself be watered. A dyma'r pwynt wrth i ni gysuro eraill, gewn ni ein cysuro hefyd oherwydd wrth i ni roi dŵr i eraill, i ni'n adlewyrchu cariad Crist yn y byd. Beth yw'r un o'r llenellau ni'n gweud yn y cyfamod eglwysig, ynddo fe? I adlewyrchu cariad Crist yn y byd, to reflect the love of Christ in the world. Ac yna'n tro yn gwneud ni yn debycach iddo fe, dod i mi galon well pob dydd, a thras yn fodd i fyw fel bo beth, fel bo i eraill trwy fi adnabod cariad Duw. If we really love God and Jesus, we shouldn't be asking the question, well, whether we should be doing something or other, but rather, what can we do? What can we do? What shall I render to the Lord for all his benefits to me? Pam gwedwch, i ni'n amddifadu ein hunain o'r cyfle, o gael ein dyfrhau ein hunain, pam i ni wrthi yn peidio dyfrhau bobl eraill? Now, I've spent most of my time this morning on the first point, and I only tend to be very brief in regard to the second and third. So after considering these words, the words of the text in a personal context to do with us, I think it's just as important and relevant to us as a church here in this particular place, and every individual church. If we as a church in Eglwys Cymraeg Canol Llundain, as a community of believers, are to be watered ourselves, we need to endeavour to water others. Roedd sôn slawer dydd am gapeli mawrion yn enwedig yn y trefi diwydiannol mawr yn y de a'r gogledd, yn ryddhau aelodau mwyn plannu achosion eraill. I mentioned this man as well in the past, Thomas Price. He was the minister of Calvaria, Aberdare, for 42 years. Calvaria has closed now, sadly. And you know, apparently, Thomas Price, in his 42 years at Calvaria, Aberdare, he baptized 1,596 people. Dear me. Lucky, we're accepting 4 now. But 1,596 erbyn iddo fe ddathlu I ddeugainfed mlynedd yn y weinidogaeth. A nath ryddhau canodd o aelodau mwyn plannu capeli bach eraill o gwmpas Cwm Cynnon ar ardal. Now, unfortunately, the days of these great congregations, with us at least, and in many of our chapels are over, and instead of being able to release these members in order to establish other causes, we want to keep on to the few that we've got. Please don't go anywhere else, we say. We want you here. Yeah. But that doesn't mean, of course, that our work in watering others should be the less. We should still carry on in that work. Dylen ni gofio yn barhaus fel eglwys yn y lle hwn, bod rhaid I ni roi dŵr I eraill, a dim ond pryd hynny, a pryd hynny yn unig, a byddwn ni yn cael ein diwallu hefyd, fel eglwys, wrth diwallu eraill. Which leads me very briefly to my final point, after considering the personal standpoint. And then as a church here, in particular, and every other singular church, surely it must be true of the worldwide church of God and Jesus Christ on the earth. If we water, we will be watered. Gallwch chi fod yn sicr o un peth, cofiwch, mae ein gweithgaredd cenhadol ni ar hyd y blynyddoedd wedi dwyn mwy o fendithion I ni fel eglwys Iesu Grist na lot o beth eraill yn y byd. Dwi'n gwybod bod na ddadleuon mawr y dyddiau yma, wel mae angen cenhadon arno ni yn y wlad hon, oes. Oes yn sicr, ond wrth gwrs, dyn ni ddim anghofio am y cenedlaethau eraill. Ie, mae angen yn ein cymunedau lleol ni am genhadaeth,
Ond nid dyna'r pwynt yn y bôn, chael. Nid cadw'r newyddion da i ni ein hunain, i ni fod i wneud fel Cristnogion. Nid cadw neges a bendithion yr efengil i ni, ond lledaenu neges fawr Iesu Grist i'r holl fyd. Dyna'n gwaith. If we, as a church of God on earth, don't have an outlet for our love and generosity as people, we'll become like a pool of stagnant water, just like that lifeless Dead Sea where nothing lives and flourishes, remembering always that he who waters will be watered himself. Llifed ffrwd y dyfroedd bywiol, the living waters, ddaeth dan riniog teml yr iôn, afon bir o'r orsedd rasol glân o'r seddfainc diw ar ôn. A'i rinweddau sy'n dwy'n bywyd, sy'n dwy'n bywyd yn lle gwau. A hynny ar gogoniant i'w enw. Amen. Ac fe ganwn ni gyda'n gilydd i ddiweddu ein hoedfa foreol. 770, 770. Mi goda fegwan lef at Iesu yn y nef, a roddaf bwys fe enau dwys i orffwys arno ef. Cafyndo ras o hyfryd flas a mwyn gymdeithas diw, a'i nerth a rydd yn ôl y dydd, a'i olau sydd ar lwybrau ffydd, rwyf beinydd iddo'n byw. Mi God Gawn ni roi ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Gollwng ni yn awr o dad nefol o dan dyfendith gyfoethog. A bydde di ras ein harglwydd ni Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, i aros gyda ni ac i weithio ynom ni a thrwom ni, o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.